Dünya boyunca olup geçken son vakıalar hakkında haberler programması tanıştı. Merhaba saygılı seyirciler, stüdyada men Leviza Silbilyalova çalışan ve bugün biz böyle malumatlar hakkında tarif edemiz. Yarımadamızın energetik meseleleri çok yıllarga çözüldü. Kırım ve Kubань arasında gaz köprü geçirildi. Tu-154 uçağının avdarılgan yerde hala da kurtarıcılar çalışmakta. Şimdilik 12 insanın cesedi tapıldı. Ato zonasında da bir Kırım Tatarı 60 yaşlı Ruslan Mujdabayev elak oldu. Yılın sonuna kadar 400 reabilitirlengen koranta ev sahibi olur. Zaur Smirnov Devlet Milletler Komitet işinin neticelerini çıkardı. Bir yanı mektep ve iki bala bahçesi gelecek senesi Bahçesaray'da peyda olacak. Bu ve diğer vakıalar haberler informasyon programımızda. Kubань ve Kırım arasında gaz bağı geçirildi. Rusya Prezidenti Vladimir Putin Rusya'dan yarımadamızga gazını bergen meşalini açtı. Gaz ahımının açılığı Kırım teritoriyasını Rusya ile gaz ile tolusuyla temin etmeye yardım eder. Ve bundan da gayrı Rusya gaz sistemasına Kırım yarımadamızını kırsetmeye siltem berer. Videokonferensiya şeklinde meşalinin açılış seremoniyasında Kırım Cumhuriyeti'nin başı Sergey Aksyonov, Akhyar gubernator vazifesini vaxtınca eda etken Dmitriy Ovsyannikov ve Chernamor Neftegaz müessesinin general müdürü Igor Shabanov iştirak etti. Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего комплекса, экономического комплекса, всего комплекса рекреационного, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе. Tu-154 uçağının avdarılgan yerde hıdırıcılar Karadeniz'de 12 insanın cesedini taptı. Bu hakkında Rusya Federasyası Müdafaa Nazirligi haber etti. İdare bergen malumatlarga göre kaza olgan yerde uçağının 5 parçası tapıldı. Umumi alganda Hıdırov ketişatında 45 gemi, 15 teren dalgan aparat ve 192 dalcım, 12 uçak ve 5 vertolyot iştirak etti. Matbuat konferensiya ketişatında Kırım Cumhuriyet Milletler Ara Münasebetleri ve sürgün etilgen grajdanların işleri boyunca Devlet Komitetinin reisi Zaur Smirnov bir yıl içinde yapılgan işlerinin neticeleri ve gelecek sene planlaştırılgan işleri haqda söz sürsetti. Tafsilatlar haqda Sultaniye Sitakayeva tarif edecek. Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Zaur Smirnov Kırım'da bu sene olup geçken muhim vakıalar haqda bildirdi. En emniyetli vakıa Ahmedjet'te Cuma Camisinin kuruculuğu. Это долгожданный проект. Bu çok beklenilgen leyhadır. Bugün prezidentinin kol tutuğunun amelge geçirildi. Sergey Aksionov'un nezaretinde buluna. Konferensiyanın ketişatında Zaur Smirnov haber etti ki, Bahçesaray'da Süren Memorial Kompleksinin kuruculuğu faal surette alıp barıla. Birinci nevbet endi yekunlendi. Şimdi ise kurucular memuriyet binanın kuruluğunun uğraşalar. Ayrı dikkat tahsil sahasına ayrıla. Şimdiki vakitte Kırım Mühendislik Pedagogika Üniversitetinde Gençlik Polietnik Merkezi kurulmakta. Emdi dekabr ayının 29'ında Ahmedjet'in Burçokrak kasabasında 4 prezident mektebi dep adlandırılgan, yani 44. sanını taşıgan mektepte kuruculuk işleri bütünle yekunlenecek. Zaur Smirnov emin ki bu mektep Rusya kahramanının Alime Abdannanovanın adını taşıyacak. И я думаю, что такое решение будет принято. Yaş neslinin vatanperverlik duygusunu oz işine sadık olganın terbiyesinde bu pek emniyetlidir. Represiyaga uğragan grajdanlarının abadınlaştırmak boyunca büyük iş yapıldı. Bu senenin sonunca Rusya Federasyası Prezidentinin emri boyunca rehabilitasya halklarının arasında 400 aile evlerinin temin edilecekler. Давали помощь на завершение строительства. Mesken ev kuruculuğunun yüklenmesine mesken evden satın alınması programalar boyunca yardım verildi. Bugünkü günde ise 60 koranta evlerin anahtarlarını elde ettiler. Ama bir sıra meseleler de peyda ola. En keskin meselelerinden biri bu rehabilitasya kağıtını alıvıdır. Bugünkü günde endi 33% grajdanlar bu kağıtlarını kollarına aldılar. Rehabilitasya kağıtı alıv meselesi nezarette buluna ve yanı yılda bu mesele federal seviyede çözülecek.
внесена соответствующая поправка в федеральный закон. Девлет думасында федераль канунна денешмелер көрсетілді ве бұл канунға сүргін етілген мемлекеттерге сұратма малуматларыны йолама қарар көрсетілежек. Яны елда есе бұл денешме қабыл етілежек. Кырымда күтлеви малюмат васталары фааль суретте инкишаф эте. Исмаил Гаспринский адыны ташыған медиа меркезі фааль чалышып, Кырым халқларының тиллерінде газеталар нешір эте. Бу сене озунун бірінші доған конуна Миллет телеканалы қайдытты. Девлет Миллетлер ара комитетінің башы хабер етті ки, телеканал мувавақиетлі чалышмақта ве хадимлердің ихтисаси севиесі юкселмекте. И сегодня уже канал выходит и на федеральный. Телеканал муафақиетлі чалыша, ихтисас севиесі юкселе. Миллет федераль мейданында чыға, беллесем жұмхурет телеканаларнен айликте болуна. Нәтижелеріні белгілеген вақытта Заур Смирнов қайдетті ки, Қырымда ватанперверлік дойғысы юксек севиеде. Әмді миллетлер ара ве конфессия ара бірлік динамикасы сақланылмақта. Султания Сидакаева, Дмитрий Низовой, Миллет Ичун. Москва махкемесі Киевде 2014 сенесі юзберген вақияларыны Девлет авдарылмасы кібі таныды. Москваның Дорогомиловский махкемесі Юхары Радының сабық депутаты Владимир Олейникнің аризасыны қабыл етті ве Украинада 2014 сенесінің вақияларыны Девлет авдарылмасы кібі адлады. Сабық депутат топлашув кетишатында бұның бір хач алиметіні белгіледі. Хусусан мемори биналарының ұжымы, қанунға денішмелерінің көрсетілігі, акимет лидерлерінің чықарывы. Бұндан дағары махкемеде Украинаның сабық президенті Владимир Януковичді шат оларақ чықышта болынды. Бақчасарай районында Қырым татарлар Русия халқларының этно-медини инкишафы бойынша Қырым Жұмхурет Девлет программасы черчевесінде 2 миллион рубль миқдарында maddi ярдымны алдылар. Бұл паралар шахси мескен евнің құруджилық ишлері екіленмесіне доғырылтынған. Таслетларыны бізім оберіміз Фадиме Сейтмамуд біле. Айдар Асанов Бақчасарай районының бойу Қаралес көйінде яшай. О даими тенефіслер иле өз евіні 15 елдан зияде құра. Чүнки айле малие етішмемізлігіне рас келді. Айдарбей мескенні құрып екінленмесі бойынша программа чалышы башлағаныны білген сон, maddi ярдымны алмаға аризаны язды. Бойлелікнен еркек 222 bin рублені алды. Выезжала комиссия. Комиссия келді. Біз берабер неге пара керек олғаныны білгіледік. Бірінші невбетте тұрған вазифе оларақ біз қапу ве пенжерелеріні қоймаға ән кереклі деп сайдық. Сметаны яптық ве бұ весихалар бойынша мен параны масраф етежем ве сонында исабат бережем. Гүлнора Сайдахметова 25 ел девамында Қырымда яшай. Оның бабасы Бақчасарай районында доғанындан себеп Өзбекистандан көчіп келген сон, ол қорантасынен берабер тамам мында яшамаға қарар ала. Бір қач вақыт кешкен сон евні құру башладылар. Қоранта қиын алларға оғрағаны үшін ішлер тоқтатылды. Ве 20 елдан сон жоқ бекленілген евні соңына қадар құрып бітірмеге қысмет олды. Төпесіні қапатты балалар ярдым етіп. Ондан соң кенеде қиыншылық вақыт башланды. Біз бір япып оламадық. Пенжерелерінде мұна қойғанымыза уже 10 елдан зияде. Авле уақытте алып болған пенжереміз. Үнчін бұл евге кіріп яшамақның чаресі олмады. Ну, енді мен айтсам, Райгос администрацияға ярдым сорадым. Сақ олсынлар, улар келіп бақтылар, маңа ярдым айырдылар. Бақчасарай районның мемориятында миллетлер ара мунасебетлері бойынша бөлікнің мудирі Эльдар Меметов айтты ки, реабилитерленген гражданларға бюджеттен пара айырылды. В этом году еще была... Бұсене құруджилықны екінлемек үшін бюджеттен 2 миллион рублей миқдарына пара айырылды. Бақчасарай районының 9 сакины де малеви ярдым алдылар. Қайдетмелеке паралар құруджилық ішлері үшін керекли олған донатмаларға айырылды. Бұл программа кележек сенеде чалышажақ. Фадиме Сейтмамуд, Умер Мустафаев, Миллет үшін. Ато зонасында да бір Қырым татары елек олды. 60 яшлы Руслан Муждабаев 2014 сенесі Майдан вақияларында іштірек еткен еді. Sonra есе о Айдар адлы батальонға кірді. Батальон 2014 сенесі самооборона Майдана тәшкілатының сабық ребері тәшібюсы еле мейданға кетірілді. Силалы тәшкілат радикаль бақышлары ве айраларда Киев акимиетіне бойсунмағанынен белі.
Бақчысарайда федераль мақсади программа бойынша уч тәсил идарелерінің құручылығы башланды. Бу объектлерінің пейда олығы бала бақчыларда невбетіні қысқартмақ мәселесіні чезмеге ярдым етіп, тәсил севиясыны юкселтір. Құручылық объектлерінде біздің мұхберіміз София Шукурова болынды. Бүгінгі күнде Бақчысарайда 5 мектеп çalışмақта, анда 9 бинге яқын талибе тәсил ала. Бұндан да ғайры еді бала бақча өз ішіні алып бара, анда есе 3 бинден зияде бала тәрбиелене. Бұна бақмадан да 3 бинден зияде бала невбетте тұра. Бұл меселені чезмек үшін федераль мақсади программасындан пара айырылды. Құручылық ішлері мира соқығында енді башланды. Бір елдан сон мұнда 640 талибе үшін мектеп açılması planlaştırıла. 6-й микрорайонында кооператив соқығында 260 бала үшін бала бақчасының құручылық ішлері толу севейде алып барыла. Әмді Бақчысарайының 7-й микрорайонында 260 бала үшін дабыр бала бақчаның құручылығына ер азырлана. И вот мечта бахчисарайцев сбылась. Мы начинаем строить 2 детских сада в 6-м и в 7-м микрорайоне. И это позволит сократить очередь порядка на 500 детей. Кроме этого, строительство школы на улице Мира, школы с 2 языками обучения, русским и крымско-татарским, тоже решает очень большую проблему, потому что на сегодняшний день школа наша номер 5 находится в приспособленном помещении, в помещении, рассчитанном на 400 мест, а сегодня там обучается 570 детей, и поэтому строительство новой, комфортной, со спортзалом, с актовым залом школы, мало того, что улучшит, так сказать, качество образования детей Бахчисарайского района и тем самым освободит то помещение, в котором сегодня находится школа. Это тоже помещение детского сада, и это тоже позволит сократить очередь. Сымарыш бергенлерінің ве құручыларының арасында анлашма тапылды. Қырым Жұмхуриет капиталь құручылық қызметінің рейс муавины Римси Асановның сөзлеріне көре, бала бақчалардың құручылығына 330 миллион, мектебінің құручылығына есе 280 миллион рублей айырылды. Благодаря целевой программе за 1 год в Бахчисарае прибавится 2 детских сада и школа. Это очень знаковый показатель для Бахчисарая. Такого не было давно. Мы уже забыли, когда в Бахчисарае строили. И вот объекты, я думаю, будут знаковые показатели для того, что именно строится по федеральной целевой программе. Подрядчик, согласно контракта, госконтракта, обещал все свои обязательства выполнить и сдать объекты к концу 2017 года. И школа, и детские сады будут оборудованы мебелью, оборудованием, всем, что положено сегодня для школ и для детских садов. Уфа шерінден келген құручылық ішлеріні бежерген инсанлар 10 ел девамында бүтін Русия территориясында чоқ хатлы беналарының құручылығында ихтисасланалар. Бүтін уч объектлер бір вақытта екінленecek. Бұл ішке 800 инсан ве 40 техник нұсқалары әрекет етecek. Кооператив соқағында бала бақчаның құручылық ішлері декабрьден 1-ші күнлерінде башланды. Шымдыки вақытта энді территория хораланған ве электрик бағы кечерілді. Идут работы ниже отметки 0. За отметку 0 взята отметка 200. Ведутся монолитные работы, залит ростверк. Сейчас возводятся стены. В конце марта выйдем с монолита. В мае начнем заполнение газобетоном стен и планировку. То есть одновременно будет идти благоустройство территории, забор основной, да, ограждение будет. Вот, и получается внутренняя отделка будет идти. До конца августа будет вот в эксплуатацию здания. Құручылар еминлерке олған техника вастасының ішлер өз вақытында екінленecek. Бала бақчалар земаневи донатмалармен тәмин етілecek. 7 января у нас будет здесь в Бахчисарае поставлен завод бетонный, свой Элкон, производительностью в 1 час 100 кубов. То есть за счет всего этого мы считаем то, что мы справимся с задачей. Здесь вот именно на этом объекте будут интерактивные доски, то есть все для малышей. Могу сказать то, что у нас даже в Башкирии, да, откуда мы родом, у нас таких детских садов нету. Вот здесь, то есть лифты будут, ну, то есть все на высшем уровне. Бақчысарайның 7-ші микрорайонында бір ичтимаи объекті жоқ. Мұнда яшаған балалар мечбурлар шәһәр мектебіне қатнамаға. Федераль мақсади программасына бинаен 1-ші невбетте бала бақча, sonra ise умум тәсил мектеп планлаштырыла. В этом году в рамках целевой программы выделены средства на проектирование детского сада непосредственно в 7-м микрорайоне на 260 мест. Проект уже подготовлен, получена экспертиза, уже определен подрядчик по строительству объекта, фирма Уфа-Нефтемаш.
МАШ, которая планирует строить этот данный объект. Выделено в рамках программы 242 миллиона. И в 2017 году, ориентировочно сентябрь-октябрь месяц, мы получим уже новый детский сад, куда с радостью, я надеюсь, наши детки пойдут и будут иметь возможность непосредственно в своем микрорайоне обучаться непосредственно в детском саду. Это первый этап работы в рамках федеральной целевой программы, и мы в дальнейшем будем планировать здесь строительство начальной школы. Куруджиларның мәлуматларына күрә, 2017 сенесінің сентябрь айында объектлер өз ішіні башладжақ. София Шукурова, Алишер Алимов, Миллет үшін. Исмаил Гаспринский адына китапханесінде беллі шайыр милли әрекет ветераны Идрис Асанинның айдын хатырасыны анылды. Идрис Асанин Қырым татар халқының тағдирыны ве ватанға қайтмақ күрешіне өз әсерлерінде айры диққат айырды. Хатырат әдбірді бізім мұхберіміз Мавиле Июб болынды. Идрис Асанинның 90 еллық мұнасебеті илет бар. Қырым ве Татарстанда нам қазанған артист Арсен Бекиров ижрасында ер тағдым етілі башланды. Ер метнінің муэлифі Идрис Асаниндір. Тедбірге Идрис Асанинның меслектешлері, қалемдешлері, сойлары, хусусан оның омыр арқадашы Лимара Асанина болундылар. Идрис Асанин күрешке, әділетке чағырған онларне ширлеріні язды. Бір sıra тарихи, тетқиқи әсерлеріні яратты. Ләкин оның әсерлері yıllar devamında басылмады. 1997 senesi шайырның 50 yıl devamında yazған әсерлері бір avuç toprak kitabının terkebine kırdı. Eğer onun icadına gelecek olsak, buna bir avuç toprak kitabı 20 yıl evvelsinde neşirden çıktı. Onda 53 yıl icadiyesinin toplanған şiirleri, poemaları ve tercümanları kırdı. Evet, onun esası şair deyip onu deyip tanıyımız. No İdris Ağa'nı bilirsin, o cemaat işimin çok uğraştı. O Azizler degen cemaat teşkilat etti Bakçısaray'da. İsmail Gasprinski kitaphanesinde 7 yıl devamında İdris Asani'nin hatırasına bağışlanan tedbirler teşkil edilip gelmekte. Şairinin eserleri kitaphanenin fondu için pek kıymetlidir, diye kitaphanenin hadimleri. Bizim kitaphanemiz için İdris Ağa'nın fondu, kitaphanesi, şahsi kitaphanesi ve arxivi gayet büyük isse koştu kitaphanemizin kendileşmesine, fondumuzun kendileşmesine. Kaydetmek gerek ki İdris Ağa'nın kitaphanesinden birçok kitaplar, malumatlar, jurnallar, gazetalar, подшивкалар işte bizge bahşiş olarak verildi ve bizim arxiv bölümümüzün fondu, İdris Ağa'nın fondundan böyle bir teşkil etildi. Büyük kısmı teşkil edildi. Adalet Kureşi saflarında çok tomlu kitap İdris Asani'nin kalemine ait. Bu kitaplarda milli hareket iştirakçılarının faaliyeti, olarını vatanğa kaytuf Kureşi açık aydın tasvirlengendir. Mavile Eyyub İbrahim Ganiyev, Millet üçün. Ахмеджит районының Булғана қасабасында ерлешкен Қырым татар мектебінің 8-ші сынып талебесі Элина Суфьянова Қырым бойынша 3D технология ярышында ғалип шықты. Бұл технология халемнің ярдымы или авада чешіт ресімлерінің чызылмасыны тақдим етті. Элина Эйфелева хулесіні чызды ве бұл иш она ғалебені кетірді. Яш истидатылы бізім мұхберіміз Мухаммед Зикерияев танышылды. Учде халемы авада ресімлеріні чызмаға имкан бере. Бұтек FDM принтерні хатырлата, ама оның хуланов имканлары да кен сайылмақта. Бұл халемнің ярдымы ile тек эксперимент yapıp беде есерлеріні яратмадан ғайры турмуш меселелеріні чезмеге де мүмкін. Элина Суфьянова Булғана Қырым татар мектебінің талебесі оларақ дайма жемхурия тедбірлерді іштирақ еті. Мектепте яқшы оқы ве бұл сефер о учде технологияда бірінші ерні алып, озыне яны ирішмелерге yol aça. Tanın ve mektep hocaları hız için gurur duyarlar. Elina kalemli resamcılık, ilmi ve tekniki yaratıcılık serlevalı konkursta birinci yer alğanı için diplom elde etti. O ayta ki bu konkurska hazırlamağa ona hocası yardım etti.
Менің ожам маңа сен бірінші ерні алдың деген хаберні сөйлегенде мен пек қуандым. Шашқанымдан мектепте секіре башладым. Әлбет башым көкке етті. Маңа фахри ярлықны да бермеділер. Амма мектепте эрафта кечірілген топлашуда мұтлаққа берерміз деп ожалар ваде еттілер. Конкурсның хайделерінде бинайы иштиракчилер 2,5 saat devamında resimlerini çizmek gerek edilir. Elina Eyfileva kuleni çizdi. Boynuna ala işini endi başlagan kıyınlıklarga rast keldi edi. Ama o'zini toplap gerek olgan resim havada çizilip başladı. Neticeler kelgen son kız galip çıkkanı bildi. Onun anası ayta ki kızının galibi Xorantanın huvançıdır. Elinочка bizim en büyük kızımız. O er vakit olimpiadalarda birinci, ikinci, üçüncü yerlerini alan. Buna biz endi alıştık. Ama bu texnologiyada galip çıkkanı bizni aslında hayretте kaldırdı. Bu yeniliş kızının dikkatini pek çekem. Ve biz inanamız gelecekte o zinatını bu teknologiyanın bağlar. Bundan gayrı Elina oyun togeregini Hatnay ve Kvilingnen oğraşa. Onun bitası ayta ki er bir Xoranta kıbı torununu sevi. Torunumuzdan biz bek memnunumuz. Birinci torunumuz, birinci kızımız bek yaxşı okuyor. Er bir şeyde bek atık kızımız. Er vaqt bizim kuandıra. Qaysı işte bolsa, qaysı oquşta bolsa, er vaqt mına olimpiyadalarga barıp hep bir yaxşı bir yerini alıp gelip. Harbası de hiç bir istisnasız Elina tutkan bir işte ona kol tuta. Çünkü kız kazangan muvaffakiyetler ayrıca onun gönlünü hoşlandıra. Qaysı harpaba, qaysı bitay kuanmay, kuanara. Bu Kırım boyunca birinci yerini alıp geldim degen söz уже bir balaman iş bu. En esası Elina 3D teknologiyanın uğraşmağa istey ve bu yenilişte ilerlemege tırışacak. Gelecek yılının fevral ayında ise kız ikinci turga iştirak edecek. Al-Azarda Elina öz hocasının bu konkurska faal hazırlık göre. Muhammed Zikiriyaev, İbrahim Ganiyev, Millet üçün. 2017 senesi yakınlaşam. Hazırlıklar endi ketmekte, şehir merkezlerinde naratlar donatıldı. Bayramga hazırlıklar bizim telekanalımızda da başlandı. Yanı yıl bayramlar arifesinde yolbaşçılar tarafından yanı takvim ve tılsımlı kış serlevalı leyhalar hazırlandı. Bundan da gayrı Kırım Tatar Tiyatrosunda telekanal yanı yıllık büyük konsertini hazırladı. O nasıl keçkinini Nevbet Tekilevkamızda. Театрге кіргенде мұсафирлерді яны yıllık бақшышлар ile қаршыладылар. Әрбір келген инсан диққатсыз қалмады. Millet телеканалының логотипі ile яны yıl бақшышы bu güzel akşamakta hatıra olur. Millet телеканалының генераль müdür muavini Susana Khalilova konsertke hazırlıklar nasıl keçkeni haqta hikaye etti. İşte Millet teлеканалы 1 yaşını doldurdu ve bugün birinci öz konsertini verdim. Bugün biz sanamızda halkımızın en parlak yıldızlarını topladık. Çok memnun dedik ki yani seyircilerimiz de doldu. İnsanlar hep telefon açaydılar, hep biletlerini soraydılar ve onlar çok böyle bir hoş keyfiyetle kayıttılar ve biz dikkatle seyrettik. Vatandaşlarımızın yüzleri hakikaten de tebessüm ileydi konser devamında. Böyle konsertlerden bizler devam edeceğiz. İnşallah gelecekte de uzağa kaldırmayıp. Bizde gerçekten de çok güzel profesyonel komanda toplandı. Ben şunu kaydetmek istedim ki ve bugünkü günde ben elbette en evvela bizim Millet telekanalının gençlerine çoktan çok teşekkürlerini bildireyim. Konsertke hem de yaş istidatlar hem de Kırım Tatar milletinin belli insanları teklif edildi. Onlar arasında Dilever Osmanov, Ilmira Nalbantova, Natalya Nurmuhamedova, Güzel. Bundan gayrı Turkvision yarışının finalında Kırım'ı takdim edecek Yerci Alseyda. Hem de belli oyunculardan biri Maya Nafiyeva öz talebeleri ile çıkışta bulundular. Ve beleseme bir medeniyet saraylar içinde ya da bu Kuki, Kipu önelerinde böyle fakultatif sınıflar içinde bana bolsa böyle merkezler cazовый студия olsun, estradный студия, cazовый студия, folk laboratoriya ya da bir icadi bir мастерская. A o taraftan son yaşlar alar edi bilgi. Kırım'ın çok sakinleri beklegen mahsus musafiri Kafkaz'ın altın sesi Ruslan Gasanov oldu.
Мне приятно. Бүгін мында сізнен бізім дост халқымыз янында bulunmaq мен үшін пек хуvançlı ve muhimdir. Менің факырыме көре концерт yüksek seviyede keçи, pek güzel. Konsertnen evvel men sanada repetitsiya yaptım. İnsanlar ile konuştum ve anladım ki siz pek dostane insanlarsınız ve böyle birlik muhitinde çalışasınız. Bu pek muhimdir. Махсус мұсафырны теклиф етмеге Қырым халықлар достлық атлы тешкілят ярдым етті. Біз халықларымыз арасында достлықны да күчлі yapmağa isteyimiz. Біз medeniyet sahasında bir-birimiz ile tecrübenen paylaşmağa isteyimiz ve medeniyetimiz bir tamırını tapmaq dep umut etemiz. Eminmiz bugünkü akşam milletlerimiz arasında münasebetlerini havileştirirler. Bir seyircini milli içimligimiz kaveyle ziyafet ettiler. Alıp barıcılarını ve musafirlerini telekanal stilisti ve vizajistleri çıkışlarga hazırladılar. Birine ozgın tekrarlanmaz kıyafet yaratıldı. Kıyafetler üstünde çalışmak kıyındı geledi. Ama en esası olar bir-birine kelişmek gerek edi. Kızlarga bir güzel anterler sayladık. Oğlanğa ise klasik kostüm seçtik. Ve milli çizgilerini kaydetmek için fesler ve küpeler koştuk. Venera Sofyanova konsertke Hurmandan geldi. Duygularını sözlerle teslim etip olmağını kaydetti. Konsert bekledim. Biz konsertte kelimiz. Sağ olun, pek yaxşı. Sağlık, tinçlik bizim milletke asıl. En birinci sağlık, geleceğimiz yaxşı olsun. Seyirciler kaydettiler ki yanı yıl konserti çoktan çok pozitif duygularını bağışladı. Очень хороший konser. Pek güzel konser. Elbette böyle konsertler çok olsun. Çeşit türlü çıkışlarını seyrettik. Pek beğendik. Zal dolu edi. Demek herkes beğendi. Teşkilatçılarga büyükten büyük teşekkürler. Elbette halkımızga, milletimizge kelayatkan yangi yıl hayırlı olsun. Kelayatkan yangi yılda milletimizin başında olan bütün kasvetler, gam kasvetler çözülsün de sağ selamet olup kuvançtan yaşasın milletimiz. Allah sağlıklarını versin cümlesin. Konsertte lotereya oyunu geçirildi. Tesadüfi insan televizorun sahibi oldu. Siz heyecanlandınız bugün? Heyecanlandım. Конечно. Millet telekanalını seyretesiniz? Erva. Yaxşı, demek endi yanı televizorunu seyreteceksiniz. Alın sonu. Gerçekten de yardım edeyim. Buyurunuz. Hayırlayımız sizni. Hayırlı olsun. Endi hayırlayım. Gelecek yıl hayırlı olsun. Allah sizge sağlık versin, bak dilesin. Her bir şey yaxşı olsun, tinçlik olsun. Çok sağ olunuz. Tedbirnin tılsımlı muhiti herkesge unutulmaz duygularını bağışladı. Konsertin sonunda telekanalımızın gimni icra etildi. Zal insanlar ile dolu edi. Herkes turup algısladı. Böyle şen muhitni kimse terk etmegi istemedi. Gulnara Karimova, Sabriye Halilayeva, Damir Yakubov, Millet üçün. Ve böylelikle programımız sonuna yeti haberlerinin nevbetteki çıkışı saat 20:30'da olacak. Kaçırmanız, bizle olunuz.